Selam aleyküm. UATV sizge Kiev'den Ukrayna ve dünya haberleri hakkında tarif ete. Keçken haftaga yekun çekmege teklif etemiz. VCKШ davasının mahkumları hapiste kaldırılganlar. Kazim Ametov, Asan Çapuh, Ruslan Trubaç ve Bekir Degirmenci iyulun 7'sine kadar tevkifhanede kalacaklar. Böyle karar Kreml'ge tabi olgan Ahmedjit mahkemesinde kabul etilgen. Kırımlı bu faaller kanunsuzca keçken sene noyabr ayında Ahmedjit'te tutulgan ediler. Olar sanki bir Türkiye vatandaşına cerrarlık yapkanlar. Rusya silahlı hizmetleri bu adamlarga ucum etkende, onların beraber olgan Kırım Tatar Milli Hareket veteranı VCKŞ'ka yaramadı ve acele yardım maşinasında elak olgan edi. Kırım'nın işgalci hakimiyeti yerli sakinlerge baskı göstermege devam ete. Cuma akşamı günü sabah Akyar'da formaga kiyingen insanlar ağa kardeş Ernest ve Enver Seyitosmanovlarını ve onların anasını esir etip belgisiz yönelişke alıp ketken ediler. Bunu UATV telekanalına Kırım Birdemligi Faaller Birligi'nin idarecisi Server Mustafaev bildirgen edi. Бүгін саба баяғы кеч белгенімізге көре олардың евіне көветчілер келді. Шат қомшыларыны айтқаны кебі тынту фалиметлері олмаған машиналар формаға киінген адамлар еді. Аға қардеш вианаларыны алып кеттілер. Шымды оларының болынып ері белгесіз. Прокуратура ішкі ішлер назерлігіне инсанларының тұтып әсер етілмесі ақында мұражатлар еланылды. Ketçe malum olğanı gibi tutup alınған ağa kardeşlerden biri Ernest Seyitosmanov azat etilgen. O Akyar sizosunda tutulgan ağası Enver'nin davasında şahit olacaktır. Kırım Birdemligi birliginde bildirgenleri gibi Enver Seyitosmanov Rusya'da yasak etilgen Hizbut Tahrir İslam Teşkilatı'na alakası olğanında kabatlana. Seyitosmanovlar Rusya'da aynı kabatlav boyunca 5 yıllık hapis cezasına mahkum etilgen siyasi mabus Nuri Primov'ның iki doğmuş kardeşleri olalar. Ukrayna Tışkı İşler Nazirliginde Kırım'da olğan yanı esir ötüvler sebebinden narazılık bildirildi. Cinayet faktı halkara mahkemelerge verilecektir, dep yazdı Twitter'de Tışkı İşler Nazirligi'nin spikeri Mariana Betsa. Rusya, Kırım işgali sebebinden Ukrayna yatırımcılarına 159 milyon dolarını ödemek gerek. Bu Gaaga'da Hakemlik Mahkemesi'nin çıkargan kararıdır. Joyulgan aktivler için paranı davalarını açkan 18 Ukrayna şirketi ve bir hususi şahsı elde edecektir. Kararda aytılganı gibi Rusya 2014 senesi Mart'ın 21'inden itibaren Ukrayna yatırımcılarının akları bozulduğu için mesuliyetlidir. O vakit Rusya Prezidenti Vladimir Putin Kırım ilhakı hakkında ferman imzalagan edi. Ukrayna Adliye Nazirliginde kaydetilgeni gibi bu Rusya'nı işgal için tazminatlı ödemege mecbur etken ilk mahkeme kararıdır. Мында Украин şirketinin yatırımı Ukrayn territoriyasına yapılgan hakkında pek gayet kıyım yuridik mesele turaydı. Çünkü onun yapılganda Ukrayna'nın territoriyasındaydı, Kırım'da. Rusya yatırımının yapılgan territoriyasının kanunsuz surete zapt etse, Rusya Federasyası ve Ukrayna arasında anlaşmaga göre bunu yatırım olarak tanışmaga mümkün mü? İşte mesele gayet kıyın. Onu dünyanın hiçbir mahkeme bakmaydı. Ve işte Ukrayna şirketlerinin faydasına kabul etilgen ilk karardır. Bunu Rusya iktisadiyatına yatırım olarak tanımaga mümkün olganını isbatladılar. Rusya hala da Amerika Birleşken Devletleri, Almanya ve Frankistan'ın Ukrayna şarkında BMT barıştırıcı misyasının mandatı boyunca teklifine cevap vermegen. Bunu Voice of America neşrine Amerika Birleşken Devletleri'nin Devlet Departamenti'nin Ukrayna meselelerinden mahsus temsilcisi Kurt Volker bildirdi. Kaydetkeni gibi ziddiyetini toxtatmaga mümkün, ama bunun için tek Rusya'nın istegi gerek. İçki ziddiyet mevcut değil. Vatandaşlık cenkede yok. Rusya ordularını bulunuvudan gayrı harbiy hareketler için başka bir sebep yok karar, hem de hafsızlık zonalarını temin edecek BMT barıştırıcı misyasının mandatı boyunca anlaşsak, ziddiyetini toxtatmak için hakikaten bir imkan tapılır. Ukrayna meselelerinde ABD mahsus temsilcisi Kurt Volker gelecek hafta devamında Donbas'ını ziyaret edecektir. Bunu o Twitter'da haber etti. Volker şahsen özü Ukrayna'nın şarkında mevcut olgan vaziyetini öğrenmek istey. İkinci Cihan Cengi vaktinde natsizm üzerinde elde etilgen galebe Ukrayna'da bu hafta kaydetildi. Kiev'de ve Şeref Parkı'nda helak olganlarının hatırası anıldı. Tarihçilarının bildirgeni gibi 2. Cihan Cengi vaktinde 10 milyon Ukrayn vatandaşı helak olgan edi. 700'den ziyade şehir ve kasaba, qararının 30 bin koy virane etilgen edi.
Хатыра olarak белгісіз аскерінің мезарына чечеклер қойылды. Тедбірде мемлекет ел башчылығы, дин ве жемиет векиллері иштирак етті. Элек олған қараманларының хатырасы сүкүнет даққасы иле аңылды. Өз туған топрақны қараманжа қоруған әркезіні хатырламақ керекміз. Бұның ақында президент Петро Порошенко 2-ші жан женки вақтында Украина тарихының Милли музейінде қараманлар сергесінің ачылышы вақтында білдірді. Бұл 12 жесур Украин тарихы. Стендлерде китаплар шекелінде 2-ші жан женки вақтында жебеде чешит ордуларда женклешкен қараманлар тақдим етілген. Шу жүмледен УПА ве Қызыл орды, АБД ве Британия ордуларында женклешкен қараманлар. Әмді шымды Украинаны Русия тежауызынан қоруған қараманлар да бар. Әркесіні умуми мақсат бірлештіре. Дүнияны тежауызжыдан қорамақ. Туған топрақны қараманжа құрған әркесіні білмек ве анмақ керекміз. Сарымларда жен кеткен ве олардан құртарылған, Днепрны кечкен ве Карпат боғазыны ашқан. УПА сафларында нацистлерні йоқ еткенлер ақында білмек керекміз. Украин генчлері 2-ші жан женки вақтында Британия күкінде, Шымали Африка құмларында, Нормандия ялысында, Тынч океан адаларында украинлердің япқан қараманлығы ақында білмелі. Олар эпесі қараманларымыздыр. Да бір хатыра ақшамы Киевде бұл афта өткерілді. 1938 сенесі Қырым тұтар зиялыларының Ахмеджеттің НКВД апсханесінде атып өлдірілмесі музакире тарзында аңылды. О вақыт бір чоқ языжы этнограф алимлер сақтеленілген делеллер бойынша миллетчілік, зарарлы фикір тарқатуы ве атта жасуслықта қабатланған еді. Элек олғанларының там сайысы малум дегіл. Зиялыларны өлдіріп, большевиклер Қырым тұтар халқыны башлықсыз қалдырған еді. Бұл амелият шындыде Земаневи Русияда қолланыла, дей Қырым татарларының етекшісі Мустафа Джемилев. В 28 году был уже расстрелян. 29 сенесі Мұхтар Жұмхуриетінің бірінші башы Ибраимов атып өлдірілген еді. Сонра кулакларны жазламаға башладылар. Нетижеде, en azından 50.000 Қырым татар адамы айлернен Қырымдан сөрген өнділген еді. Сонра күтлеви террор, күтлеви құршун жазалары башланды. Украинадан 50-ге яқын талебе Түркияда дини тәсіл алмаға азырлық көре. Яқын яңы қалып имам хатип мектеплерінде 3 тілде түркче, арабча ве инглизче дәрс берілежектір. Бұны UATV телеканалына Қырым Мұхтар Жұмхуриеті мұсылманлары дини идаресінің муфтисі Айдар Рустемов білдірді. Оның сөзлеріне көре, бірінші басамақ оларақ өз весиқаларını теслим еткенлер арасында Қырымлы абитуриентлер де бар. İmtihan geçilecek, mülakat geçilecek manda yakın zamanda ve biz onlarını yollayacağız Türkiye'de okumağa. Муфти Айдар Рустемов ile olған sübetimizni bütünley bazar күні 100-ге программасында сейрете білесіңіз. Bu hafta Kudus'ta Amerika Birleşken Devletleri'nin İsrail'deki elçihanesi yazılı 3 yol göstergeci koyulgan. Birleşken Devletleri'nin elçihanesi dep adlandırılacak Amerika konsulluğu yanında yerleştirildi. Açılışı Mayıs'ın 14'ünde planlaştırılgan. Bu vaqtkaca Amerika diplomatik missiyası Tel Aviv'ten Kudus'a geçirilecektir. Былтыр dekabr ayında ABD Prezidenti Donald Trump Kudus'unu İsrail'in paytaxtı olarak tanıdı. Birleşken Milletler Teşkilatı, Avrupa Birliği, Vatikan ve bir sıra devletler bu kararını tenkit etti. Çünkü bu karar BMT rezolüsyasına ters kele ve İsrail-Filistin ziddiyetini arttırabilir. Kudus'unu öz paytaxtı olarak hem İsrail hem Filistin Cumhuriyeti tanımakta. İndonezya'da Merapi yanardağı faalleşken, krater üzerinde 5,5 bin kilometre yükseklikке tütün köterilgen. Abağa atılgan kul sebebinden yanardağdan 50 kilometre mesafede Yogyakarta Memuri Merkezi'nin havalimanı vaqtınca kapatılgan. Ukrayna Tışkı İşlerin Azirligi öz vatandaşlarına o regionunu ziyaret etkende dikkatli ve mıqayt olmağa, yanardağıga 5 kilometreden yakın kelmemege tefsiye etti. MİT beyanatı resmi saytta derç etilgen. Fevkulade vaziyette diplomatlar Ukrayna'nın Indonezya'daki elçihanesine müracaat etmege ya da nazirliktin telefonlarını açmağa rica etti. Merapi yanardağı Tunev'in fışkırıp başlagan edi. SpaceX şirketi Falcon 9 raketasının yanı versiyasını havaga uçurttu. O, Bangladesh için alaka yoldaşını yer orbitasına çıkargan. Raketanın birinci basamağı zemenge kaytıp Atlantik okeandaki yaldavuk platformaga kongan. Yanartılgan raketa idare etilgen feza uçuşları için hazırlanılgan. O, Dragon kosmos gemisi ile astronavtlarını kainatqa çıkarıp yerge kaytaracaktır. Lakin NASA talaplarına göre bu ancak pilotsuz 7 uçuştan soň mümkün olacaktır.
Сайгыл сержер бүгінге бұл соңғы хаберimiz еді. Келecek hafta devamında kenede күн сізні соңғы хаберлерден хабердар етежекміз. Daha çok malumatını Ukrinform saytında da tapa bilesiniz. Sizге хайырлы вақытлар тілейміз. Сағатмен қалыңыз.